پیوندی که چاندا گلان و جواکان به تاشته را هیا دناف هر سه دانه خوارن این سرکه ده هری زیده تاشته ده دربارا جیان بر همو چاندا گلان ده زانیاریان ده پارزه لترکی گلک جاران شارزه و زانای خوارنی و حتی دکتر هشیاری ددن و دبیجن تاشته دست پیکا روژک آرامه بو گیانی مروی. Çünkü önemli olan kahvaltıdır. Sağlam bir kahvaltı ji bo jiyaneka tendurist xwarina taştê gelekî giring e. Kesê ku serê sibê taşteyekê baş bixe, bandora wê ser jiyana rojana gelek baş dibe. Bi taybetî kesên nexweş û temendirêj li kêleka penêr, mast, hingiv û hêkan lazim e giringiyê bi zeyt û zeytûnan jî bidin. O yüzden zeytinyağı tüketmek, zeytin tüketmek çok önemli diyorum ben. لانقره فستیوالک جبو برهمین کو ده تاشتیان ده تین خوارن برای ودچه. ده فستیوال ده هم به پانیل کنفرانسا بحثا گرینگیا تاشتی تیکرن هم جی چاندین جدا جدا تایبتین تاشتین خو نشان ددن. هنگیوین و ناب تشتید کبو سرتش تیدا بو خانه چه تشتیج هنگیوین عزیزتری تمیزتری چنینه هم bu vücuda insana hem jibo bağırsakıt insanı temiz diken eğer iltihap da habit tişteki halat da habit mide da özzer da habit evet tamam temiz diken. یک جوالاتن بجدارد وی فستیوال دجی اوکراینایا دکتورا که اوکراینی جید بیجه دوان سالن داویده گلک دزگین فرمیجی به کمپینین جدا جدا حول ددن کو گرینگیا خوارنا سری سبه اجی خلکی را بدن زانین. Ukrayna'da kahvaltı çok önemli. Em li Ukrayna gelekî giringiyê xwarina taştê didin. Lê serê sibehê em ne tenê mast û penîr û hêkan dixwin. Heman demê em ji garis û genimê qelandî curên cudayên xwarinê çê dikin, ev jî çanda me ye. وزارت تندرستی و پروردهین ترکیه جب کمپینه و خباتک هاوبش لدبستانان هفل ددن که زاروک و مالبات زیده تر گرنگی بتاشته بدن. خارنا تاشته یعنی خارنا سر سپیده پیوندی که جدی به چانده هیا و افدان خارنه ده همو چاندان ده گلک گرینگ هاتیه دیتن کردانجی گوتیه تاشته بده خو فراوینه بده دوسته خو شیوه جی بده نیاره خو. شوکت هرکی رودا و انقره.